Misulat ya iting dalit kang apong grasya, uli dari nga duwang sangkan. Mumuna, balang mga di o tutuklo ing novenaryo ang pong kafiesta ng apong grasya, ala kaming gagamitan a dalit a makaparikil kaya. Gagamit kami mo karetang Marian song sa agyang nanong kafiesta na ning Birhen, malyari mo lang gamitan. Uli nita, king initiative na ning kaya kaming kura paroko, i Monsignor Jose Yulacap, penikwanan ming panigobrang luntoya iting dalit. Bayo miya isulat iting dalit, may mangutang kami karing aliwang tao ampong makatwang ating karanasan kang apong grasya. At kapamila tanda rin karelang karanasan, karin miya binays, karin miya asulat iting dalit. Sabi natin JC nandin, baka nita apapalwal miya itang amano king dalit. Mumuna gawa mi pintang men interview keta. Kaya rin mi men interview diniretso kay king pisamban. Karin mi daon kami meto nga panalangin. Yang nga di kaming rosaryo, migdebosyon kay kang apong grasya. Kaya rin na ning pamanalangin mi, diniretso kami king altar na ning pisamban. At karin mi pisabyan ing dalit. Nung nanong buriming damdaman, nanong buriming pakit. Ne? And balo yo, masakit ye. Kasi kukonsider mo rin niya luwang factors. Biblical, theological, ampong experiences. Kasi kailangan mong pakit ka rin na iyapong grasya, aliya apong gino. Iyapong grasya, metong yang kayan tabi tamo, bang mas lumalaming kasalpantayanan tamo, king apong gino. Kumbaga kailangan tayang pakit na tatayra na katamo king apong gino, pero alwaya king apong gino. Ing pawagan na ning kanta, ning dalit, sagli mo at inya nga lumburing sabyan kay katamo ing dalit. Mumuna, yapong grasya anting patulo na ning balen. Pangadwa, yapong grasya anting manayit kay katamo papunta king kaya anak ni Yesu Kristong ginutamo. Pangatlo, yapong grasya king libutad daring miyayalwang karanasan daring tao mabalakan. Atin tamo kanya-kanyang kwento na kayabi tayo apong grasya. Anyang may makbonging bulkan pinatubo, anyang martial law, anyang World War II, apong alwa pang karanasan king biyatamo na kayabi tayo apong grasya. At deta nga lungareta, akit tamo king dalit ay ni, na yapong grasya, kayabi tayo, tatayra na katamo, ampong nakatamo pagpaboren, ilapit na katamo, king kaya na. Manano na sana ang king kapamilatanan iting dalit kang apong grasya, lumablab pa ing debosyon tamo kaya, at lumalam ing kasalpantayanan tamo king apong gino. Kapamilatan na sana nitin dalit ay ni, mas akit tayo iyapong grasya antimo kayabi tamo king biye, ampong lalapit na katamo king apong gino, etamo sana kakalingwan, iyapong grasya, kayabi tayo king balang sitwasyon, kadarananan tamo.
parish church of Nuestra Señora de Gracia in Mabalacat was founded in the year 1712 through the fulfillment of the Augustinian Recollects mission for Pampanga and Tarlac, with Mabalacat becoming the focal center for missions. Surrounding the parish is Santo Niño Parish, Bamban Tarlac on the north, Santo Rosario Parish, Tinabang Magalang on the east, Clark Air Base on the west, and San Rafael Arcangel Parish, Mabalacat, Pampanga on the south. Professor Lino L. Dizon, author of The East of Pinatubo, mentioned that the importance of Mabalacat in terms of the Recollect Augustinian Order's mission in the Philippines during the Spanish period is a significant point that the existing generations in the town have forgotten. With the three pioneer Recollectos, Father Andres de San Fulgencio, Father Manuel de San Nicolas, and Father Juan Santo Tomas de Aquino, the mission for Upper Pampanga has succeeded. Thanks to Father Andres, the Mabalacat mission was founded. Aside from demonstrating spiritual acts as his primary labor, temporal matters have also been evident through the building of houses and sowing of farmlands during his tenure, which is a visible sign of reduction, the Spaniards' procedure of Christianizing and conquering the islands. On September 3, 1717, based on his relatos to his superior, Mabalacat had already become the mission center in the Upper Pampanga mission, with at least 1,000 souls present. As the mission for the Upper Pampanga went on, a number of 26 Recollect missionaries served the Mabalacat parish as the head priests during this time. The last Recollect missionary assigned for the Mabalacat parish was known to be Father Gregorio Bueno de la Virgen del Romero, a native of Tarazona, Aragon, Spain. On November 30, 1875, he was appointed as the parish priest of Mabalacat with a total population of 11,163 devotees. The parish elevated into a vicariate status under the patronage of Nuestra Señora de Guia during the Estado General of 1879. This elevation equals the parish as the seat of the Vicar Foreign of the Upper Pampanga Mission. Through the Recollect Provincial Chapter in the year 1876, it was on November 24, 1881, that the parish of Mabalacat was entitled as one of the prioratos or head parishes over the entire San Nicolas de Tolentino province of the Philippines, along with the municipalities of Balayan in Batangas, Santa Cruz in Zambales, and Boa in Marinduque. When the Philippine Revolution reached the localities of Pampanga and Tarlac in 1896, some Recollect missions in Upper Pampanga prompted closure for abandonment. However, Father Bueno remained steadfast in his spiritual talk in the Mabalacat parish. It was on July 10, 1898, when a number of distressed people of Mabalacat were believed to be ordered by a conspicuous family to howl Father Bueno from his convent. Furiously, it was said that the 66-year-old priest was publicly shamed prior to his death at the hands of a firing squad. Prominent traditions noted that his last words were in a form of curse that Mabalacat would cease to flourish. A curse that the Mabalacat people will never forget. The story of the Mabalacat curse was brought from one generation to the other, resulting in its association to the dreadful experiences in the town. Nonetheless, the devotion of the Mabalacat people to Our Lady of Grace was known to be stronger than the curse. Though repairs for the parish were made due to the destruction brought by the Second World War during the term of Father Jose Bondo from 1935 until 1949, the image of the seated Mater Divinae Grati
was installed during the tenure of Father Felipe Roque from 1949 until 1959. Father Felipe was inspired to have a carved copy of the image at the sanctuary of Porta Angelica, Rome, and San Giovanni Rotondo, Foglia, during one of his trips to Rome. The installation of the seated image shows the early devotion to Our Lady of Grace. An interview with Dr. Amada F. Tuaza, former Parish Pastoral Council Coordinator of Our Lady of Grace Parish, substantiates the people's devotion to Our Lady of Grace. Dakala mamadi apong itang Kindoloris nung kanang itang batuay sinabat ulit ping paneing pamadi prosesyon rosario ganaganang gagawan kay itang King Dolores Mascopata ito or nano ating kanang sinabat maragula batu banta lungugin da nung nga di makaitang miras ng tao nga nagkakinig. On September 21, 1972, until January 17, 1981, martial law became effective under Proclamation Number 2045 by the late President Ferdinand Marcos. Though the safety of many Filipinos were known to be at risk, religious freedom was still present. Dr. Tuazon asserts that Mabalacat people would offer novena prayers in honor of Our Lady of Grace for various intentions concerning current events. On June 15, 1991, the Pinatubo eruption was considered as the second largest volcanic eruption of the 20th century. Locals say that only the barangays of Tabun and Dolores were affected by the eruption. Other barangays were not affected because it was reported that a large rock blocked the possible passages of the Lahar. This large rock was believed to be the fruit of the Mabalacat people's devotion to the patron. Years have passed and the Mabalacat parish still stands with believers and devotees of Our Lady of Grace. With this, several milestones of the parish followed. On December 8, 2017, the church and altar of Our Lady of Grace were solemnly dedicated under the leadership of Reverend Monsignor Felicito C. Season H.P. as the parish priest. It was also during Father Season's time when the main retablo was renovated. As the Christianity in the Philippines celebrates its 500th year in 2021, Our Lady of Grace Parish of Mabalacat City, Pampanga, through the decree of Most Reverend Florentino G. Lavarias D.D., the Archbishop of San Fernando, Pampanga, by the grace of God and of the Apostolate See, stands as one of the Jubilee churches under the Archdiocese of San Fernando, Pampanga, after almost 310 years of its existence. The Porta Sancta or Jubilee Door, which marks one of the milestones of the parish, was officially opened on May 2, 2021 through a solemn blessing, followed by the celebration of the Holy Mass with Most Reverend Florentino G. Lavarias D.D., Reverend Monsignor Jose Ulacap, and Reverend Father Irvin Ray S. Garcia Obi. The Jubilee Door features Saints Peter and Paul, who served the church with their preaching, ministry, and martyrdom, becoming the two pillars of the church. This coming 2022 marks the 310th year of the Mabalaqueño faith. Let us join and take part in this anticipated celebration.
Maya pagat panapon po, si Claude tamo po pang dyantayin panalangin kang San Miguel Arcangel. King lagyo ningig pa, ning anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin kang San Miguel Arcangel. O San Miguel Arcangel, maluwalo ka sa nagkeni pa makilaban mi. Ang tabayanan mo kayong salansang, king dewa kaning mapamirayang demonyo. Pagamo amimike ko, king lupigan ni saning Diyos, at iko, prinsipe ring ehersitos ning banwo, king upayang tinggap mo king Diyos, patulandungan me king impyerno'y satanas, patay nirangaluang mga rawak espiritong luyon-luyong tinyato, at manintun king kasiranda ring kaladwa. Amen. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. Orasyo Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu, ampong mapagmalasakit ay pami. Aminan mila, ding kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keka. Ban manakit kapatawaran, ampon biye. Lalapit kami keka, kaniting masipit apa mangailangan mi. Aduan mi keka, ingkambilan, at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami, at may kamateno karing dakala tao. Adwan mingeni kaya ka, ing balikdan mo kaming nipnong lugod, at iyatsyat may kaya kami ing makaulo mong gamat. Intakot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusubukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula, rintawang mi tutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at manpat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pa magkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansa mi. Ipanalangin mila, ring sablang lilingap ka ring mi salunan, ban makasuyula, karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ro,
king pamaglingap karing masakit, emula pabren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila, retang miyawa na, umayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la, retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alang unggang kapay na wande tang mayango na biye. Pagkala mo kaya kami, ingrasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawp kami, karetang mangailangan, at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal, at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, ikabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayrana kami, king pamagbayong lub at kabanalan. Itiyaduan mi, king kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili nga klis mikeko, king kagulangan mi, nune bagkus mo kaming ikabus, king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a birhen. Amen. Induning Divina Gracia, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Pio ng Petralcina, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. King Lagyo ning Igpa, ning Anak, ning Espiritu Santo. Amen. Lukluk tapa mo po. Kingaldoy ti pagmasusyen tayo, ing mumuna ng Domingo ning Kwaresma. Panandaman tayo po ing presensya ning ginubusal tamo, at ban maging mabungaya at makabaldugan ing kaya katamong pamagmasusi. Agkatanda kayong magsanmetong karing panalangin at pamagkanta. Ding intensyones kaniting misa. Para king special intention ng Jose Pepe Hison, Elmer Let Villarosa and family, para king malagwan ng kapaldanan Joel Miklat, Aurora Bautista, Abel Muñoz, at para karing kaladwadari Virginia, Ruben, Nunelon, Edwin, Joselito, Analisa, Lori Jalia, at ding maldang kaladwa king purgatorio. Talakad tamo put makyabe tamo kindalita pamuklat.
King lagyan ipa, ampanak, ampaning banal na Espiritu, Amen. ing Ginoo mantabiyak kay kayo. At keka antimurin. Kapatid, sa ating bansa, ang unang linggo ng Kwaresma ay pambansang araw ng mga migrante. Inilarawan ng krus ni Jesus ang mga paghihirap at mga sakripisyo ng mga migrante para mabigyan lamang ng magandang kinabukasan ang kanilang mga pamilya. Ipagdasal at pagnilayan natin ang kalagayan ng milyong-milyong mga manggagawa sa ibayong dagat, 10 ng kanilang pamilya. Ipanalangin nating huwag silang makalimot, ipaubay at isuko ang kanilang mga sarili sa Diyos at maging tagapagpahayag din sila ng mabuting balita. Kapatid, suryantangeni ingkikatang sarili arapan ng Ginoo, nung notaan ti meging tapat karing pangako taking binyag. Iagkas tanginingan ing kapanisyan, magkumpisal ko king Diyos ang mayupayang tutu, At kaya kayo kapatid, uling mikasala kumbina, king isip, amanot dapat, at miyayalwang kakulangan. Uling nitay panagapukuk ang Santa Mariang Kapilanman Birhen, kareng sablang anghel ang pong santo. At kaya kayo kapatid, panalangin niyo po king Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos, ang mayupayang tutu, pakalon na katamo, at king pangapatadaring kasalanam tamo, idala katangan sana king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo. Ginong Diyos, ang magnasang maging malapit kay kami, tatayran mo king kayabi ng Isus, anak mo, king disyerto, ning pamag-alinlangan at tukso ban makapagsasalita, kakaring puso mi, at adala mo king magbalik keka, king malugod a kapanaligan. Ibuklat mo ring matami, kaisipan at puso, ban awak simi ing sablang nilili ke kami, at ban pagdulapan da ka, at dingtang kamo ke kami at king yato. Bustan mong ing kekang spirito, ibinake kami ing kaisipan ng Jesus, ban panintunan mi ing kaburian mo, king sablang dapat mi, at asoywan nakakaring kapatad mi. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Mumunang pamamasa. Pamamasang iba't king libro ning Deuteronomio. Moises nga naking balayan. Kuanan nala kanita kaya kayo ning pari, ring lulalan, nunanan at ibilino king altar, ning ginong kaya kayong Diyos. Kay ba't nanita, sabyan nyo arapaning ginong kaya kayong Diyos. Metong niyang Arameo, itatako.
alang tuknangan. Malatiya pa mo ing pamilyana, inyang mintaya Ehipto, at karinya menuknangan. Dapat dinatanging panahon, ameging marakalya, maragul at mayupayang bansa. Mayap ing meging trato rakya kami, ring tao Ehipto. Pepasakitan da kami at gewang ipos. Kanita minaus kami king Ginoo, ing Diyos daring makatwami, at pekirandama na kami. Higit na ing pamagdusami, kasakitan, at pangayalipusto. Linigtas na kami ibat Ehipto, king kapamilatan ning upayana, ning bage makapangilabot at dapat apagmulalan. Dela na kami keti at binye ni iting gabun, nung nukarin mataba ing gabun, at labis-labis ing kabyayan. Inyange ningaldo iti, darala ko para keka, o Ginong Diyos. Ing mumunang bunga na ning gabun, abinye mo kanako. Kay bat na nito, iyapagyuking arapana, ing daralayo, siklod kayo, at sambanye ing Ginong, kaya kayong Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Dalit apakibat. Patnubayan mo ko, o Ginoo, o tangati ko, king kaligaligan. Patnubayan mo ko, o Ginoo, potang ati ko, king kaligaligan. Ing ninumang lalapit, king katasan na Diyos, at manatili, king lalam ning kayang kayupayan. Malyari ng sabyan, ika ing kakong santungan at kambilan. Ika ing kanakong Diyos, akakong panaligan. Patnubayan mo ko, o Ginoo, potang ati ko, king kaligaligan. Alang dugpakekang emayap, ni sakit amiras, king kekang tuknangan. Karing anghel ning Diyos, penabili na ka, baningat keka, no karin ka man munta. Patnubayan mo ko, o Ginoo, potang ati ko, king kaligaligan. Ingatan da ka karing karelang gamat, banding bitis mo, karing batu ela mitalusad, kaya kalang damusakan, ding leyon at ding ubingan, ding leyon amit mong bigsikan, at ding ubingan akamandagan. Patnubayan mo ko, o Ginoo, potang ati ko, king kaligaligan. Ngana ning Diyos, iligtas kula retang malugod ka nako, at idepensa, retang tatanggap kako, bilang karelang Ginoo. Potang mahusla ka nako, kakulang pakibatan, kakulang saupan, king karelang kagutgutan, kakulang iligtas at parangalan. Patnubayan mo ko, o Ginoo, potang ati ko, king kaligaligan. Kaduang pamamasa. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao, Roma. Ing sasabyaning kasulatan, Antikaniti, malapit ke kayo, ing amano na ning Diyos, at karing labiyo, at karing ke kayong puso, nga kuwari, ing kasalpantayanan ay panaral mi ke kayo. Nung ipasyag mo karing kekang labi, I Jesus Ginuyo.
at paniwalan mo, king kabubusalan ning puso mo, king pepasubyaneng nyening Diyos, miligtas kayo. Uling maniwala tamo, king kabubusalan ning puso tamo, at uli na nita, payala na katamong kasalanan ning Diyos, king kapamilatan ning pamipasyag tamo, king kasalpantayanan miligtas tamo. Nga naning kasulatan, eya mabigu ing ninumang maniwala keya, alalang pamiyaliwa ring Hudyo at ding pagano. Ing Diyos siya naman ing ginura, ding sabla at labis-labis na lang bendisyonan, ding sablang mamawos keya. Antimo ing sasabyaning kasulatan, miligtas siya ing ninumang mamawos, king lagyu ning Ginoo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Emo bukod king tinapeya mabibiyeng tao, nune king balang amanong manibatan king asbuk ning Diyos. Inggino mantabiyak kayo, At kekaante mo rin, pamasa king mayap a balita, agpangkang San Lucas. ligaya kaya ka o Ginoo. Mekoya Jesus, king ilog ng Jordan, kitmoan niya king banal a spirito, adila nining spirito king disyerto, nung atiksuan ning diablo, kilob ding 40 aldo. Iabitasang mengen nanuman kilob dariting aldo, inya tutuyang danupan inyang milabas la. Ngana ning diablo, nung ika ing anak ning Dios, yutos mong kaniting batu ing maging tinapiya. Pekebat ng Jesus, ing kasulatan sa sabyana, imubukod king tinapiyang mabiyeng tao, nuni king balang amanong manibatan king asbuk ning Dios. Kaybat nanita, inukyat ning diablo, king matas sa lugal, at king metong asaglit pipakit nala kang Jesus, ding sablang kayarian na ning yato. Ngana ning diablo, ebye ko keka, ing sablang kayupayan at ing sablang pibadyan na ning yato, uling itingan miabye kanako, inya albye ko kinumang buri kong ibye, itingan maging keka, nung siklahod ka karing arapan ko. Nganang mikebat Jesus, ing kasulatan sa sabyana, samban me ing ginong kekang Dios, at yamong bukod mong suywan. Kanita tikening diablo karin Jerusalem, at ilaniking taluktuk na ning templo, at ngana, nung eka ing anak ning Dios, lukso ngang ebat ken, uling ing kasulatan sa sabyana, itubod na laning Dios ding anghel na, barang ingatan,
Sasabyan na naman, sapnuan da ka karing karelang gamat, ban ela manasakit, ding bitis mo karing batu. Pekebat ng Jesus kaya, ing kasulatan sasabihan na, imisukat panyubukan ing ginong kekang Diyos. Inyang ini atukso ning Diablo e Jesus, karing miyaliwang paralan, lekwan ne king mapilan a panahon. Kapatad, ing mayap ng balita ning kikatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayroong isang kwento tungkol sa isang Hudyo. Ito siya ay tumira sa isang bayan na yung nakatira doon ay mga Katoliko. So, ang kwento ay ganito. A Jewish man joins a Catholic neighborhood. But every Friday, he makes the life of his Catholic neighbors difficult. While the Catholics avoid meat, the Jews spends his time outdoors barbecuing beef steak. The mouth-watering smell is making their abstinence excruciating. The best way to put an end to their misery is to convert the Jewish guy to Catholicism. After much pleading and some arm twisting, the Catholics succeed. They take him to a priest for baptism. Afterwards, the priest congratulates the new convert and cheerfully says, "Born a Jew, raised a Jew, now a Catholic." His Catholic neighbors are happy. At last, there will be no more temptation on Fridays. But the next Friday evening, the familiar aroma of barbecue fills the air again. The Catholics all rush to the Jewish house to remind him of the obligation of abstinence. They watch him standing over the grill, sprinkling water on the meat and solemnly saying, "Born a cow, raised a cow, now a fish." Yan po ang kwento ng isang Hudyo na naging Katoliko pero hindi sumunod sa utos ng abstinence pag Friday, lalo na po Friday during Lenten season. So kapatid, every first Sunday of Lent, ito yung palagi nating narinig na ebanghelyo tungkol po sa tukso. Take note that morally speaking, temptation is not a sin. Ang tukso ay magiging kasalanan kung yun po ay ginagawa. Now dito sa ating ebanghelyo, mayroong transition na doon sa Ilog Jordan nang nabinyagan yung ating Jesucristo, ay bumaba yung Espiritu Santo. And the Holy Spirit ay parang pagpapahayag sa presensya ng Diyos sa ating Panginoon na siya ang pinakamahal na anak ng ating Panginoong Diyos na Ama, ang ating Panginoong Jesucristo. But the same Spirit ang nagdala sa ating Panginoon doon sa disyerto. Itong 40 aldo or 40 days, tulad ito sa kapanahonan nila Moises, 40 years. Sa kapanahonan ni Noah, 40 days. Sa kapanahonan ni Isaiah, na siya ay nag-aayuno for 40 days. Ganun din po ang ating Panginoong Hesus, nagpunta sa ilang
nananalangin, although anak siya ng Diyos, nag-aayuno, at pagkatapos ay tinukso. Unang tukso na yung bato ay gawing tinapay. Of course, talagang ito yung tukso na napakaano kasi gutom na po yung ating Panginoon. But bawat tukso ang ating Panginoon ay hindi po nakipagdebate, kung hindi sinasabi ang nasasabi sa kasulatan. Na yung una, sabi ng ating Panginoong Hesus, na ing kasulatan sa 7 na imubukod king tinapi ang mabye, ing tao, nuni king balang amanong manibatan king asbuk ning Diyos. So this first temptation was a temptation for material possession, for greed, na kahit po mayroon na yun sila, hindi pa rin nakokontento. Yung pangalawang tukso, ito talagang diablo ay magaling maglaram as if he owns the whole world, as if siya ang naglikha ng mundo. Dahil sabi niya, ibibigay niya ang lahat na ari-arian ng mundo sa ating Panginoon pag si Jesus ay lumuhod at magsamba. At anong sabi ng ating Panginoong Hesus? Ing kautusan, ing kasulatan sa 7 na, samban me ing ginong kekang Diyos at yamong bukod mong suyuan. So itong ikalawang tukso is the temptation of power. Dahil po, kung nasa Kanya yung lahat na bagay at nasa posisyon, there is a tendency to misuse, abuse such power, na instead na yung kapangyarihan ay gagamitin po ng paglilingkod at kung kumikilala sa nagbibigay ng kapangyarihan, minsan yung tao ang tingin na siya na po ang may-ari ng kapangyarihan. Ikatlong tukso, ang ating Panginoong Jesucristo ay dinala po sa pinakamataas na parte ng templo at sinabihan ng diablo, nung ikay ang anak ng Diyos, lukso kang ibatken, uling ing kasulatan sa 7 na, itubod na ring Diyos ding anghel na, barang ingatan ka da. Sapnuan na kakaring karelang gamat, banila ka manasakit ding bitis mo karing batu. Itong ikatlong tukso ay tukso po ng exploitation, manipulation, wherein kung sumunod si Jesus dahil sa kanyang paglukso, sa kanyang pagtalon, hindi siya mapipilayan. Yung mga anghel ay sasalubong sa kanya. Anong tawag yan? Para ang mga tao ay pupuri kay Jesus, palakpak sa kanya. And instead na si Jesus ay sumunod sa kalooban ng kanyang ama. Kung ito ang ginagawa na siya ay nagpapakita ng mga spectacular, sabihin, wow, ang galing, wow, ang gwapo, wow, ang yaman, etc., etc. But hindi po yung ganun. In short, itong mga tukso na hinarap ng ating Panginoong Hesus at hindi niya sinusunod, ay tukso po na hindi na siya dapat sumunod sa kanyang ama. Kung hindi po, sundin ang diablo, sundin ang sarili, instead ang kalooban ng kanyang ama. So kapatid, sa ating pagdasal ng Ama namin, sabi natin, huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. So nawa itong kapanahon ng Kwaresma, hindi lamang po ning Kwaresma, hindi lamang po ning Semana Santa, sana taimtim tayong manalangin at sana kilalanin natin na ang Diyos
ay mas makakapangyarihan kaysa mga tukso ng diablo. Subalit, alalahanin natin na sa lumang tipan, ang unang tao ay nagkasala, natukso at nagkasala dahil si Eva, sorry to say this, nakipagbibati, nakipagkwentuhan. Now, kung alam natin na mahina, tamo, hindi tayo malakas, huwag tamong magkukunwari as if we can be victorious or kaya nating talunin ang tukso. Take note na yung masamang spirito, yung diablo si Satanas, ay makapangyarihan din at matalino, at yung kanyang mga panlilinglang, magaling din siya gumamit ng mga nasusulat sa Biblia. Ang sa atin lang po mga kapatid, sana marunong tayong magpakumbaba, kumikilala na mayroong Diyos. Kanina, nagpunta ko sa isang mall, sa isang internet service provider. Sa kanilang opisina, may nakasulat, atin ang mundo. Wow! Atin ang mundo. In what sense? Na we own the world. We own this universe. Hindi po tayo ang may-ari. Tayo lamang po ay mga steward, mga katiwala, dahil tayo lang po ay nalalakbay sa mundong ito. Pangalawa, bago ko nagpunta dito ng 4 o'clock, kaninang 3 o'clock, doon sa isang parokya sa Angeles, inanyahan akong mag-preside po ng binyag. The schedule of baptism was 3:15 in the afternoon. Alas 3, nandun na po ako dahil ayaw kong malate. Tapos, nakita ko kanina, doon sa loob ng simbahan, yung staff ng parish priest, doon umupo sa isang luklukan. Dala yung kanyang cellphone. Tapos, nanonood pala siya sa YouTube. Then, meron dong isang nakikita niya sa YouTube na isang kandidato nagpapakita na nakaalmusal. Yung kanyang pamangan nakalagay po sa dahon ng saging. Tapos yung kanyang ulam, tuyo at kamatis. Sabi ko sa kanya, naniniwala ka sa kanya? Parang kumbinsido siya na yung nakita niya sa YouTube ay isang taong nagpapakita ng pagpakatotoo. Well, I cannot impose my own analysis, my own perspective, na minsan may mga kandidato, kung lahat o hindi lahat, pagdating ng eleksyon, magaling magpapakita ng kanilang kabutihan, mahilig magpakumbaba, mahilig magpapakita na simple silang tao. Pero sabi ni Nelson Mandela or ni Abraham Lincoln, bigyan mo ng kapangyarihan at kayamanan yung tao at makikilala mo ang totoo niyang ugali. So kapatid, sa ating paglalakbay ng kapanahonan ng Kwaresma, sana po sa ating pagnilinilay sa salita ng Diyos at saka sa ating mga gawain, tulad po ng panalangin, pag-aayuno at kawang gawa, sana ito ay patungo sa totoong pagbabago ng ating buhay at pagbalik loob natin sa ating Panginoon. Magsitayo, ating ipahayag ang ating pananampalataya sa salpantay ko King Diyos, Igpang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Heso Kristo ng anak ng bugtong nga ginuta mo, pingagliking upaya ning banalay Espiritu, nibait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato,
Mi pako king krus, mete at mi kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepay ta siya banwa, makalukluk wananing Diyos, sigpang mayupayang tutu. Ibat ka rin, magbalik yan naman keti, ban mo kum ka ring mabye, ang pong menga mate, sasalpantaya ko, king banal ay espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamit sa makding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang mye ding mete, at king bie alananga. Amen. Kapatag, ing tukso, kakambal taya keti king yato. Inya manalangin tamo king Dios, ban pagkaluban na katamong grasyang tuki king Ginoo, king mapaglupig king sablang tukso, nga tamong manalangin. Ginoo, ituro mo king lumaban, at magwagi king tukso. Ginoo, ituro mo king lumaban at magwagi king tukso. Para ka ring pamuntok ning Santa Iglesia, kapilan man sana era lilibayan upayang makayato, ing katungkulan dang magsilbi, king pamangailangan ding kaladua, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo king lumaban at magwagi king tukso. Para ka ring pamuntok ning estado, mirinan lasanang diwang magsilbi, king ikakayap ning karelang balayan, at emu bukod king ambisyon dang pampolitika, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo king lumaban at magwagi king tukso. Para ka ring daranop, malakit lasana at mabiyesang palto pamangan, iba't ka ring lelangan ning Dios, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo king lumaban at magwagi king tukso. Para kay katangang makatipon keti, ban kambening Ginoo, mabiyasa ta sanang lumaban, king tuksong daratang kay katamu aldo-aldo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo king lumaban at magwagi king tukso. Ngeni po adwantamu ing sarili tang kapagnasan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo king lumaban at magwagi king tukso. Ginoo, gawan mo kaming parating ating kamalayan, king kekang pangaatyo, lalong-lalo na king oras ning tukso. Ulinita, makapanalangin kay sanang tayintim, banakam tanmi ing kekang sikanan at grasya, ikang mabiye at magari, manggaman king alang angga. Amen. Manalangin kayo, kapatid.
Bani katamong daon matanggap yarapan ning Dios ibang mayupayang tutu. Tanggapanin sa ning ginuiting dawon karinggamat mo, ki ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kakatap ka sa plalat ni mabilog ng Santa Iglesia. Ginoo, gawan mo king karapat dapat midala kekak karitingayin, manasanang iting sakripisyo saupan na kaming mibayo karing diemi, itaduan mi king lagyo ng Isus aginumi. Amen. Inginu manatili yak kayo. At keka antimuri. Yat na yuring puso yu. Makayat nano king Gino. Pasalamatan tayo inginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunipin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dan kanino ipa Diyos king alang hanggat lubos mayupaya kapamilatan ng Hesu Kristong ginumi. Ing 40 aldo nang mapag-ayuno gagawan ning metong abanal a panahon ning panyupil king sarili iting panahon ning Kwaresma. Kapamitan ning pamisakwil na karing tukso ning demonyo, tiro na kaming miwaksi karing makasalikot ng kasiran ning diwakan. Kanita makipakiraki kami king dulan ning tauling apunan, kambiring dalising puso, ang ganaking dasnan mi ing kayang kaganapan king mi pangakong kayarian karin banwa. O linita, kambiring salang koring anghel karin banwa. Dalit mi ing kekang ligaya, layon makibelang tuknang babi kapurian keka at ngaming kakanta. Sana ikapatas sa taasan. Sana ikapatas sa taasan. Mapalad yain darata, king lagyo ning Ginoo. Mapalad yain darata. Mapalad yain darata. Hosana, king kapatas sa taasan. Hosana, Hosana, king kapatas sa taasan. Tunay kapin banal, o iba, ikaing panibatan ning sablang kabanalan. Ulinita pagpalampo mi, pabanalam siyain king spirito mo, ban para kekememilang katawan at daya ning ginuming Hesu Kristo. Bayan mi dong sa at kamatayan kinuha ni ing tinapi at pipasalamat ya keka. Perasa mi karing kayang disipulong ngana. Tanggapan niya iti ikungan at kanan niya. Iti ya ing kanakong katawan. Amidaun para kekayo. Maganman kay bat ni ngapunan, kinuha ni ing kalis. Pasamasanat kay kabi ng kalis karing kayang disipulong ana. Tanggapan niya iti kungan minum ko kaniti ti ing kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayat alang anggang tipan, ami ubu para kay para karing sablang tao. Banketa mi patan laring kasalanan. Daptin ti bilang kapi gaganakan kanako. Ipasyak taya ing mister ning kasal pantayanan.
y Cristo me viea, y Cristo Inya ngayon ganganakan mi o ipa, ing kamatayan at ning anak mo, dahil tinapining beting kalis ning kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing pipalimatalakad arapanan sumuyo keka. Mapakumbabaming pangusanang mi sulusulugatan ng Kristo, tipo na kami anting metong ning banal Espiritu. Ganakan mi pa ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap ya king lugod, kambi ng Francisco ki kaming Papa, at Florentino kaming Arsobispo, at ding sablang pari. Galaman ding kawadang subling miye, at ding sablang miyangon na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo king anggamang karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya binang Maria ing Birhenen ning Dios, kaya binang San Jose ing sposo na, kaya bering apostol at ding sablang santo at tinupad king malmong kaburyan, kikaban ning panahon, puryan dakat paligayan kapamilatan ng Hesukristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambinat kaya, ibang mayupayang tutukagom ning banal Espiritu, popuryan dakat parangalan manggaman king alang angga. Amen. Amen. Ngini manalangin tamong mitmong kapanaligan at lugod king iba, karing amanong tiro katamo ning Ginoo. Ikabos mo kami ginuking sablang maruk malugod mong ipagkaloob ing kapayapan king panahon mi. Ban king kasawpan ing kekang pakalulo parati king mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan kabang maninekay kang kapanaligan king panyatang ng Hesukristong kikaming talapangawas. Uling kaya kaing kayarian at ing kayupayan, at ing ligaya manggaman king alananga. O Ginoming Hesukristo, bekaring kekang apostol, ing kapayapan na lakwan ko kekayo, ing kapayapan ko babye ko kekayo. Imo sa aming kasalanan, nunilawan mo ing kasal, pantaning kekang iglesia, bilugan agpangking kaburian mo. Ikang mabye at magari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapan ning Ginoo manatili sa kapilan man kekayo. At keka antimuri. Kapatad ipakitangeni ing mekakamitong tamo king kapayapan ng Kristo. Peace, kapayapan, kapayapan, kapayapan.
Kordero ning Diyos, sa milalako, King kasalanan ning yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, milalako, king kasalanan ning yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalako, king kasalanan ning yato, ibiyem mo kaya kami, ing kapayapan. Kapatad, ngayong korel ng Diyos, ngayong may lakuking kasalanan ning yato, maparimayos king apunan ning kordero. Gino, ek matampang tanggap kaya ka, dapot ikasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Manatili tamo pong magsiklod. Pangadyan tayo po yung pambansaan pong panglokal na eleksyon. Manalangin tamo, banking daratang pambansa ang pong panglokal na eleksyon, ing tunay mag-ari, yaing kaburyaning Diyos, Ama ng tabi, kareng sablang bansa. Abe-abe tamong ipanalangin, iligtas mo kami, Ginu. Iligtas mo kami, Ginu. King pamamilit, pamamatakot, karahasan, ampong terorismo. Iligtas mo kami, Ginu. King pamanloko, pamaglaram, ampong pamagbaluktot, king katutuan. Iligtas mo kami, Ginu. King pamagsuhol, kasakiman, ampong sabuatan, baon makapamiray. Iligtas mo kami, Ginu. King kayalang malit,
king pamaglinlang, ampong makitid apan lalawi. King pamagbanta, pamanakot, ampong kapanyiran, ang pamangamano. Abe, tamong ipanalangin, pakiramdaman mo kami, Ginoo. Ban ing konsensya mi, ya inggawan tune tuntunan. Ban ing kayapan, ding kekaldan, ing mangibabo aparasan. Ban ing dignidad ning tao, ya ing parating galangan. Banding maluka, ampong mayna, ilaring migit, miyunang mitutukan. Ban ing panyese, king kalikasan, eya milako pansin. Ban ing pamisan metong, ya ing mamyedalan, king daklat, ning kayapan, ampong katimawan. Ban ing banal at takot king Diyos, at lugod kalupang tao, ing maging tuntunan daring magnasang manungkulan king gobyerno. Manalangin tamo, pastul ning kaladwami, ampong talapagligtas ning meto sikluban. Ing politika, ya ing pigkalubmo kay kami. Metong apanagkat ban sumuyo karing sabla, ampong dagol king kabanalan. Antabayanan mo ing politika king bansami. Antimo ing pamanantabe mo kay kami. Manano na sanang ing pamanantabe mo king politika para kareng botante ampong kandidato. Mamye parangal king malalagyo mo at makasaw ban sumulong kami king kabanalan mangaman king alananga. Amen. Talakad na po. Manalangin tamo, iba kaniting pamakinabang, pasulungan mo ing kasalpantayanan mit kapanaligan, at patibayan mo ing lugod mi, saupan mo kaming mibiye, agpangkaring kekang amano, at magdulap kang Kristo, ing tinapining biye mi, ing Ginoo, manggaman king alang angga. Amen. Ing anghel ning Ginoo, pepabalwane, ig Birhen Maria. At pinagliga na lang ng Banal Espiritu. Bapo Maria, mitno aking grasya, ing gining Diyos sa tsukeko. Noon kakaring sablang babay at manya pa naman bumaningat siya mo Jesus. Santa Maria, ino ng Diyos, ipanalangin mo king makasalanan, ngayon ampun nung kamatayan mi. Amen. Aniku alipa ning Ginoo. Madari kabud ka na ako, antiingging kasmong amano. Bapo Maria, mitno aking grasya, ing gining Diyos sa tsukeko. Wan ka karing sablang babay, tumanya pa naman, ing bunganingat siya mo, Jesus. Santa Maria, ang ino ng Diyos, ipanalangin mo king makasalanan, ngayon ampun nung kamatayan mi. Amen. Ing divino berbo, may katawan niyang tao. At mikasawat ya kikatama. Bapo Maria, mitno kaking grasya, ing gining Diyos sa tsukeko. Wan ka karing sablang babay, tumanya pa naman, ing bunganingat siya mo, Jesus. Santa Maria, ino ng Diyos, ipanalangin mo king makasalanan, ngayon ampun nung kamatayan mi. Amen. Ipanalangin mo kami, o Santang Induning Diyos. Maming apay tuliran, nabangnan ing pangako ng Isu-Kristong ginotamo. Manalangin tamo, Tapukanan mo sa grasya, inuming Diyos, ing kaladuami, tampat king pamamagitan ning anghel, kilami ing pamikatawan ng taong Isu-Kristong anak mo, uli na naman ing pamaylasan at kamatayan king krus, apakayabutan mi naman sana ing ligaya ning pangatsublin ng mebye, alang-alang sa po king Ginoo Yesu Kristo yanasa. ligaya king Ligaya iba. king pa, poking anak, ang poking Espiritu Santo. Anti mo isadya ni ligaya, ba't king kamulan, ngenit kapilan man manggaman king alang angga. Ligaya king pa, king anak, at king Espiritu Santo. Anti mo ing sadyaring ligaya, ba't king kamulan, ngenit kapilan man manggaman king alang angga. Ligaya king pa, ang poking anak, ang poking Espiritu Santo. Anti mo ing sadyaring ligaya, ba't kamulan, ngenit kapilan man manggaman king alang angga. Ing Ginoo, manatili kayo, At kaya ka antimo rin.
Binisanin ing Dios, ang mayupayang tuto, ing iba at ing anak at ing banal a Espiritu. Amen. Kapatad, uminako king kapayapan at patnubayan ako sana ning banal a Espiritu, king dalan ning mapagbalik lub at pamagbayo. Salamat, King Diyos. Palakpakan tayo ng apong Ginoo. Praise the Lord. Maya pabengi po. Laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian na maka-Pilipinas, maka-Pilipinas, na maka-Pilipinas. Iboto ang maka-Pilipinas, na maka-Pilipinas. Taong may respeto sa buhay at pamilya, makabuluhan at matinoong pamumuhay. Siya yung makapagtataguyod ng kabutihang panlahat. Di mangiiwan, makakasama ang lahat. Makatotoo, hindi sinungaling, makalingat, maalalahanin, makatarungan, makakalikasan, iaalay ang buhay para sa bayan. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, maganda sa kanya lahat ng katangian na maka-Pilipinas, na maka-Pilipinas, na maka-Pilipinas. Iboto ang maka-Pilipinas. Yeah, makakalaya nito'y ipaglalaban, makakapayapaan, ayaw ng karahasan, makabatas at makabayan, masigasig tumulong, makaahon ang bawat isa, malinaw ang pananaw sa makabagong bukas, makatwiran at patas pakisama, at higit sa lahat, maka-Diyos siya dapat. Sa pagpilang liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian, ang maka-Pilipinas, maka-Pilipinas, maka-Pilipinas. Iboto ang maka-Pilipinas, maka-Pilipinas. Gabayan ng Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata sa PPCRV.